دم باش خوندکارین هجا وانه ما رزمانا کردی رفع یازدای روپلا شست و هفتان شخواه مجاره ما مجاره دم دما لسر دما دی رزمانا کرمانجی زمان کرمانجی شخواه دم چنو دم پیواجویا کار گوته چه بی بزاوا کار گوت پیواجوی که تایبت چه بی جوی پیواجوی هانی ری جید بیشن دمالی کری دمالی کری آنگو چه یعنی آنگو کاری گوته کرن خباتا گوته کرن دکی جان دمی ده او دما وی لیکری دما وی هبو کی دما چیبونا لیکری جمر دیار دبی بگشتی دم بون آنها دم زمان کردی ده دبن سی بشن سرکه او هر سی بشن سرکه چنه ام بین شروع بکن دم سی بشن وی سرکه هنه یک دم آنها دو دما بی سه دما بوری اب حرسی بشه می سرکه جبو دمینه شخوا دما بوری جی هنه دما بوری هاتیدهی دما بوری دودار جبلی ونا وانا مجار جدان دورا مل سربا آخفن ام بین جوا دما جدمانها دست پی بکن پیناسه بکن و شیروه بکن و فرمای بنویسین و میناکا لسر بستین دمانها چی دمانها کار و خباتین گوته کرن دما کیدهی دی دما گم آنها تیدنه امجید بیجن دما نها کار و خبات کن آنها دوی دما گوز دا آخفم چید بی مینا کزانا بیجم از آنها دا آخفم کنگی دا آخفم آنها دا آخفم نخواه او لیکرامه دما نها دی اب هبوکامه هبوکک دما نها دی ام بین تشیا وینا و فرما وینا بنویسینن و پیناسه بکن فرما دما نها فرما دمانها شی دبی داچکا دما نهایی یانجی هنجر بیجن قرطافا دما نها هنجر بیجن پیوکا دما نها حرسی تیگهجی راستن ام کی جان جوانا بکار بینن ام سربستن کی جانی بکار بین آنها امی داچکا دما نها بکار بینن و امی شیرو بکن پشتی ده چته رایکا دما نهاتی رایکا دما نها آچه آلی کری پشتی وینا قرطافا کسانه قرطافا کسانه اف قرطافا کسانه جی شخواه دوی هر دم لگوری چی بی؟ هر دم لگوری کرده خرو هر دم لگوری کرده جبو ام وی فور بی شیروه بکن امی بین میناکنا جور بجور و جداج هف بدن میناک لیکرک ام بین دست پی که ببین لیکرک خرو لیکرا چون لیکرا چون ام بکشین دمانها ام بین کرده خرو ام کارن جناف که خرو جیب کار بینن و هگر منابق جیب کارانی ام او ناوی مجی دوی چاوابه دوی خرو به جبرگو منویساندی گو کرده مهردم دمانها دوی خرو به ام بین از دینن جناف پشتی وینا ام بین داچکا دمانها یعنی قرطافا دمانها ده پشتی وینا ام بین رایکا دمانها یالی کری رایکا دمانها آلی کرا چون تیپا چهی هاو رایکا دما نهای پشتی وینا قرطافا کسانه لگوری چه؟ لگوری کرده ما ازی قرطافا کسانه چیه؟ ام وی هاوک امه بچه؟ از دچم کندی از دچم؟ آنها از دچم ناخوا اف دما نهایی جبرگو دما گو آنها ام تیدنه ام جوی دمیر بیجن دما نها ام بین ویلی کرا خواه لگوری جناف کن خواه بکشینن میناک لگوری جناف کا ت داچکا دما نها رایکا دما نها آلی کری قرطافا ت دچی ام بین لگوری او بکشینن او دچه ام بین لگوری هون بکشینن
هون و ئەوە پڕژمار دچن بالا خۆ بدنێ چ قاس کردە بێ گوهرتن داچەکە قرتافاوی کەسانە ژی لە گۆری وێنا تێ گوهرتن ji ber vê yekê me li vir danî qirtafa kesane herdem li gorî çi li gorî kirdeyê em bên mînakek dibibin raketin ji xwe mînaka me li vê derkê lêkera me lêkerek pêkhatî bi pêşgirê lêkerek pêkhatî bi pêşgirê taybetmendiya lêkerên pêkhatî bi pêşgir heye çi ye got pêşgirê wêna her dem li pêşiya kişandinê tê nîvsandin yanî berî wêna tiştek nayê nîvsandin an got ev daçeka dema niha di tucarî berî pêşgirê nayê nîvsandin ev pêşgir wê berî hemû tiştî bê nîvsandin mînak li gorî bibe ez kirdê xwerû me danî em bên li gorî forma teşeyê binivîsînin em ê di berî ra binivîsînin lê ev tişt şaşê çê nabe divê em çawa bikin divê em ra bînin pêşiya di yanî bi vî awayî bê nîvsandin ra dûra daçeka dema niha rayeka dema niha a lêkera bingehîn kev paşê qirtafa kesane li gorî kirde li gorî ez çi ye im lêkera me bibe çê ez radkevim kendî radkevim anha radkevim di dema anha got em tê de ji ber vê yekê jê dibêjin dema niha em bên li gorî cînavkên xwe yî cûr bi cûr bikişînin tu radikevî ew radikeve hûn radikevin em li vir jî bala xwe bidinê dê bêçawa qirtafên kesane her dem li gorî cînavkan tên guhertin em mînaka sisiya bidin ger lêkera me ne xwerû bê ne jî pêkhatî bê wê çawa bê wê lêkerek hevedûdanî bê mînak em bidin meselen temaşekirin lêkera temaşekirin lêkerek hevedûdanî ji du beşa pêk tên beşa yekê temaşeyê beşa di duwa kirinê ji xwe beşa di duwa lêkerê naxwe vana lêkerek hevedûdaniyê ji xwe taybetmendiyên va lêkerên hevedûdanî hene di kişandina kîjan demê de her du beşê wêna ji hev cuda dibin bala xwe bidin divê mînakê de ez em ê beşê yekê binivîsînin em ê şê xwe jê nayînin temaşe ev li halê xwe mêvalahiyekê bihêlin em ê bên lêkera bingehîn kirin bikişînin li gorî vê forma me nivîsandiyê qirtafa dema niha dê rayeka kirin di dema niha de tîpa keyê qirtafa kesane li gorî ez im bû çil ceme ez temaşe dikim ev lêkerameyê watî kişandin dema niha de kendî ez temaşe dikim ez anha temaşe dikim evana dema nihayê em bên li gorî cînavkên cûr bi cûr bikişînin tu temaşe dikî ew temaşe dike hûn temaşe dikin carkê dijî bala xwe bidinê dê qirtafê me kesane her û her li gorî çê li gorî kirde tên kişandin ev mînakên me li ser depê nivîsandin ji xwe giş mînakin erênî bûn anha got em bên hevokên xwe bikin neyînî em bên behsa neyîniya dema niha bikin neyîniya dema niha ji xwe neyîniya dema niha bi alîkariya qirtafa na pêktê na ev qirtafa na jî di forma dema niha de dikeve şûna daçeka dema niha an got dikeve şûna di hemû mînakan de li vê derkê em bên li ser mînakê xwe çêkin paşê em herin mînakin cuda û cûr bi cûr jî binivîsînin li vê derkê tu dibêjî ez diçim ez bi rastî diçim lê heger tu bikin neyînî
مگوت داچکا قرطافا نینیه دمان ها دکویشونا چه ده؟ دکویشونا داچکا دما نها اما بین راجن داچکا دما نها اما ناتی خشوناوی ده از دچین از ناچم اوانا ارینی اوانا نینی تو دچی تو ناچی او دچه او ناچه هن دچن هن ناچ بالا خب نه همو مینا کاده جی نینی آوینا دکویشونا چه ده؟ دکویشونا داچکا دما نهاد ام بین لیکر می پیکاتی به پیشگر ما گوت نینی دکویشونا ده آن گوت کویشونا ویدر کت از راد کویم از رانا کویم تو راد کوی تو رانا کوی او راد کوه او رانا کوه هن راد کوین هن رانا کوین هبو لیکرین هذا دودانی او جی همان تشتی او جی دکویشونا ده تیبیجی از تماشا دکن از تماشا ناک تو تماشا دکی تو تماشا ناکی او تماشا دکه او تماشا ناکه هن تماشا دکن هن تماشا ناکن لیل ورچشتک جدا هی دو لیکرین ما هنه دی زمانی کردی ده لیکرا زانین نینی آوینا روشک آوارته نه نایه چیه؟ نه نینی آوینا روشک آوارته نه یعنی تیبیجه از دزانم وقتی تبکی نینی تیبی چه نینی آوینا تیدینه از نزانم بالا خو بدنه دمانهای جی لی نینی آوینا چیه؟ روشک جدای چیه؟ نه بالا خو بدنه دکویشونا داچکا دما نها لیکرک دیجی هیه لیکرا کارین او جی هگر تبکشین دما نها تیبیجی از دکارم لی اگر تکر نینی وی بچه از نکارم اف جی نینی آوینا روشک اوارته دکویشونا ده مگود اف هر دو لیکرا کاریم لیکرا زانین نینی وانا روشک اوارته چی نینی وانا نه امانا بین میناکن هفوکنا لسر دمانها بدن چیه با دارن زيتونان دهجينه با دارن زيتونان دهجينه با كندي دارن زيتونان دهجينه آنها دي دما گوئن تيدن دي دما آنها از لید نرم با لوا داري زيتونان دخي و داري زيتونين عفرينه دهجينه جبر وی که اوانا چیه دما نهایش برگوت پیواجو یا داماد آنها چه دبه مینا کده باوی من خوارنه دخوه کندی باوی من خوارنه دخوه آنها باوی من خوارنه دخوه ناخو افدم جی چیه دما نهای لورتشتك جدا ما لجمع چی او چتی جدا دمانها و دما فرح دمانها و دما فرح ما گو دمانها چی دمانها دمکی گو آنها امتیدن لی دما فرح چی دما فرح به همان تشییه به همان تشیی به همان فرما دما نهای لی جداهیا وینا چه هی جداهیا وینا هی گو کارکی نه دوی دما آنها دی لی دوباره دبی هر دم مثلا کار به هر سبه هر ایوار هر چند سال کی هر چند هفته یکی جداهیا دمانها و دما فرح ده چی ده هی ده هوکران ده هوالکاران ده
هەڤالکار هەردوو دەمان ji hev cuda dikin هەڤالکار هەردوو دەمان ji hev cudan dikin ئەvê ana bên şîrove bikin bi mînakan bê çi cudahî navbera wana heye dema niha û fireh û dema fireh cudahiya wana me got çi deyê me got dê mînakan deyê dê hokeran deyê mînakan bidin fîgan taştê dixwe fîgan taştê dixwe û heger me danî fîgan her roj taştê dixwe em bên hevrûkirinekê navbera ve her du hevokan çêkin hevoka yekê de fîgan taştê dixwe kengî anha taştê dixwe evana dema niha a normal e lê wextê em dibêjin fîgan her roj taştê dixwe ma di mînaka di duwa di tê fêm kirin got anha fîgan taştê dixwe na fîgan rojane taştê dixwe naxwe ev dema niha got normal bû anha bû çi bû dema nihayî fireh ji ber got dibe rojane taştê dixwe ji xwe dema fireh cudahiya wê na ji dema niha balîkariya hokeran me got hokerên gogirêdayî dema firehin meselen tu karibêjî her roj her êvar her dem her wext û gelek hokerên cuda hene govana ji hev cuda dikin û dema niha jî hokerên wê nayê cuda hene wek ana tu bêjî hokera anha vaye ev jî demin ev jî hokerên cuda ne taybet biçîne bi dema niha ne li vê derkê waneya me bi dawî dibe û bibînin xêr û xweşiyê